nandibeereza baba ndyembulirete kwa yona Masano gena go gamoti wagonja kubanga nja kunwa buji ndiye ku kamere tena nsobola okulikuka kunabana bange nga tulikunwa amasano mabitirivu ino era ndi musandufu okumala balakala ufuiku kyamuwendo kyokola okubanga oli kwa Wai Media bambi mwe bali kutuwagira nga obona emboozi zaife bambi ku YouTube kitwizamu amaani era tusaba yakaba kali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Don't just stop at watching. Mukwano abona Wai Media tobona emboozi zaife n'olumukawo ja awali ekigambo subscribe mukale emyufu okikoneku ekigambo subscribe kiri kujja kuidawo onabanga otweyunzeku kino kikuyamba nti buli mboozi bambi etutayo oba omu ku bantu abasookerwako bambi okugifuna n'ekindi tuwerabira kukona okadde notification bell akade kakoneku buli mboozi ya Wai Media tutayo nti ano iwe osooka okufuna alert oba okumanisibwa nti Yolisigira Yazid eri nikyataireyo kwa Wai Media so nekyo nga wemba kubye ndi Yazid Yolisigira mukidi bulungi nti omwezi omutukuvu gw'Abayisiraamu gukubye kodi era ng'ekiriwo ebitongole ebiyambako ku Abasiraamu n'emikwano gy'Abasiraamu bona bali kwebeyabeya balikola ebintu yabeena okuboneka nga bafunira abantu baibwe ku bintu ebiri kujja okubayamba ku bambi mu kusiba oba omwezi omutukuvu nga woli kubona tuli wano ku kitebe kya district Iganga era nga waliwo ekitongole eky'obwanannyini bakyeta Mountain Peak Development Organization. Ekitongole kino bakidiino kiyambe ino abantu so ekitongole kino kyakoze enteeka ey'okuyamba abantu ab'emutundu eby'omubusoga wabula nga olunaku lwa leero batandise n'abantu baiganga beedyano ku kitebe kya district Iganga era nga bali kugabira abantu omuli Abasiraamu n'abandi abatali Basiraamu emmere nga tweteekateeka okujja mu mwezi omutukufu ogwa Ramadhan bye bali kugaba n'omuli sukaali n'omuli amata n'omuli omutyere n'omuli obwito obuwunga n'ebintu ebindi era nga abakulu batukobaire nti ebintu bino bali kubiwa abantu abazira ku mwasilizi abantu abatasobola bulungi kwetuusa ku bintu nga n'omuli abakaire n'omuli bamulekwa banamwandu n'abantu abandi yatuwenako kweriyo n'abakyala abanobe nga bakamba oweibwe mu bufumbo abaami tibabenda mbu banobe bona beedyano bafune ku buyambi so eyo n'emboozi yendese ndi Yazid Yolisigira oli kwa Wai Media bakali ku subscribing please go ahead and subscribe, like and share our videos. Kuva kuncho tuli wano era nga ab'ekitongole kino Mountain of Peak abagumbye gano baidye n'emotoka andibo n'emotoka oti 3 era nga debedidwire ebintu era nga bali kugaba ebintu bino mwiganga bali kugabira abantu okuva magombola nga Nakalama Bulamaji Nawaningi eriyo Northern Division Central Division Nakigo n'amagombola gandi era nga bali kujja okutokobera abakulu tebali kujja komagano wa bali kujja kutambula ne district edindi nga Mayuge na Mayingo Bugiri so batukobera ku ntegeko eno wabula nga abantu baidye bangi nga we mukidi bulungi nti embere y'ebyenfuna nafwe nakudino abantu bawuliza nti eriyo ekitongole kikujja okugaba ebyobwerere abantu baida enda kusaba nga neyanziza obuyambi obwaleero obulukujja okugabibwa era ndakobandi because of that bakubongomera mwetegeke because of that because of that akukanyaka ng'omutindaji omukulu ababa nsaba ngambita mubaona babiri ngero okuba walala developing MOU ereta abakulu bano okutuwa ku maadi ate amaadi agava mu Kiislamu
gaboti n'amakanisa agandi gaba blessed. Therefore, I need your water, drill boreholes, obati n'ekyokwettakata. Tugenda okuzimbira ku masomero naddala ag'abasiraamu agali bubi, because I know it is your sector. But if you can broadly expand even area agali community, nga bino bwe bituuse bannayiffe tusaba nti mutakomaawo nimwe mututanuire kano kabi tujja kulingira nti ye bannayiffe bali kabiri abatuleetera kubalingayire banamuteerabira abantu bano n'abantu bebeiganga bassebo be banyabo bwe twasoboire okusupootinga ndakwebaza ba agents be twasindike mu bitundu okusobola okusupootinga abantu bano. Muyinza okulowooza nti abantu beebwikirire bonabona basiraamu kati twalonze bajeeni bali awo beebwisa obukaaya kuba kisiibo kikoze eki kituuse bali awo basiriike niye nkusampolingiramu nenko ati muwanike emikono idabo na jeeni ng'akakaaya kali tayaali. Abalema bali mune mugongo bano banjabwe mulingawo baliwo baabo abakosefu abazeeyi kategorizi donna twagazizaako okuboneka nti tubituukako. Nize baterawo Kaire awulira otya nti ofunye ebintu bino? Kitongole Peak of Mountains okumpa ebirabo bino era mbasabira emirembe gya Katonda bawangale babeewo nga balamu ino. Ndi musanyufu ino olw'ekirabo kino kyenfunye okuva mu Peak of Mountains. Neyanziza niziza akali akaba waigomba ly'enakalama. Enakalama okola ngani? Enakalama ndi mu byabufuzi era ndi wa DP Public Secretary w'ekibiina muliganga nga tukolere launch tuzongano tuyita kujja Mayuge, tuyita kujja Namutumba, tuyita kujja Bugweri, tuyita kujja Bugiri, tuyita kujja Namayingo, tuyita kumalikiza Erubuka. Omugabo oguli gano omugabo n'omulala n'ogwagire mu district d'Emeni wona Mountain Peak Development Organization erikolagana n'aba regional food banking basinga kugemagana byamere na kulwanisa ndala oyo aida kwogerera akatundu ako olw'enkola yaife enungi oba oli awo n'ensuuta tukola bulungi ensonga lwaki bayenda tugemagane n'ife tusobola okutuuza services zino Yemen. Mountain Peak ekola ti briefly eri ku mirimu gya bwannakyewa byekola tefuna mu magoba kitongole aye nga kinambye nti abakulembeze abakwogerako bakonye ku byembeera enj'okubakobera bye tukola ebisinga bungi babikonyeku tuzimba emisigiti, tuzimba amasomero, tusima amaadi, tuyamba ku bannamwandu mu mbeera eyo. Era n'ekimu ku kyo tuli kutuukiriza olwaleero abantu babeekunika bayizeeka aye nga twagemagana n'aba regional food banking. Bira bulungi ate nga ninze waiswa Gozani abasiraamu zeno okuba ati chairman wa Busaibi ida weno ofune ibintu bino bya kusibulusa abantu
era ndi musimu mbasabira Katonda abawa omukisa era niba na ifibona bona abasigaire kuno abali bona buli ayidye asobole okuba ngafuna. Abantu abeetaavu mu kyalo kyo bali batya e Buseeyi? Abantu abeetaavu bangi abenda ebintu bino aye balonzemu singa babali bakubirenze kiyamaani ati yandiika ekyalo kyo nandibaire nsobola okuwandiika buli mutuuze mu kyalo. Tuli kujja kwogerako okubambi n'abakulu batukobere ku ntegeko eno ye lwaki balonze Iganga. Omwami ono ni mwami Ismail Taipak nababeere ku ntegeka ey'okweta abantu bano mu disitulikiti y'Iganga oba oliawo n'okuwandiisa abantu abali kujja okufuna. Sebo bantu kyabali wano abali kufuna ku bintu bino, tuli kubona abakaire, tuli kubona abazeeyi n'abavubukavubuka ne baani abali wano. Naye Aziz ow'ekitiibwa ninze Waiswa Ismail Taipak. Ninze omwogezi oba omutesitesi w'emirimu gy'obusiraamu mu kibuga eky'Iganga, once Uganda Muslim Supreme Council, ninze Secretary General ate Administrator w'obusiraamu mu Iganga Municipal Muslim Council. Ku nteekateeka eri wano olunaku lwa leero tulina omukolo gaggadde ogw'ebyafaayo nga gwateekebwateekebwa ne bannayiffe ab'ekitongole kya Mountain Peak Organization. Ekitongole kino kya bwannakyewa kikola emirimu omuli okuyambako okuzimba emisigiti, ebitundu ebyetaavu mu maadi, amasomero n'okugabirira obuyambi obufaananaku nga buno. So olunaku olwaleero bagemagana n'ekitongole ekya Food Relief nga bacoordinating emirimu gyabwe okuyamba okubona abantu abeetaavu n'emmere okuteekateeka omukolo otini guno. Kale olunaku lwaleero ow'ekitiibwa tulini wano ku mukolo ogw'okutongokezaaku ekitongole kino mu kugaba obuyambi mu kozi gye baliku. So tuli wano ne category d'abantu abatali ba nsambo ndala omuli abantu abeetaavu abakaire abakosefu ku mibiri nabo twabanazaako ekyabalema banamwandu bamulekwa n'abo abantu abeetaavu abaami n'abakyala. Olunaku lwaleero nga twasabwa tubalonde okuva mu magombolola 6 nga nikowa magombolola agalikowa amagombolola 2 aga municipality n'anagakola Kigulu South Constituency. Titwajja mu Kigulu North ino olw'entambula. Okay, awe naawe tukobere ku Mwami Taipak obwetaavu ebusoga buli butya. Ndibona abantu webawulira nti eri abali kujogaba emmere y'obwere abantu bayida mu bungi nga buli muntu alira ndala ati bali bubi obwetaavu buli butya. Obwetaavu ekitiibwa Yazid nga bw'okidi bulungi abantu mu Busoga tulina ekizibu kya okubula emmere. Eibula ly'emmere endala tubeere mu mbeera yakasana wainumaawo abantu eitaka twalibede twalimaku ebikaado lyajanga linafuwa kyabanga saadino obwetaavu bw'emmere bungi mu maka gaife okusinga obusobozi bwe tulina. So kyova obona nti mu nteekateeka oti neno gye tuli ku kineemala mulimu kuyamba ku gavumenti okwekekaniako endala enako 2-3 olina aye nga tiniisolibwa solution emala okusinga ku bwetaavu obuli mu bantu. Aye kino kyakulaga nti eri abantu abalina omutima omulungi abasobola okuyamba ku abantu abeetaavu mu mbeera oti neeyo. Katugeze abantu ng'omusila ba municipality mulimu abantu nga tasobola kugula kiro ya kawunga lunaku. Aye bw'omuwa ekiro ed'akawunga ediweraku asobola okutambulaku ewiiki. So it's a short term means ey'okuyambaku wayo okutuukiriza ekikulu saddaaka y'Abaganda baife abawayo obuyambi buno okuva mu mawanga ag'Abawarabu. Okay, tuyanza ekisembayo tutambulako ku mu byalo abakaire bali bali kudooba bali kutopatopa bazira buyambi aye nga bakuba abaana be babasula beerabira. Ikolowooza lwaki abaana beerabira ina abazaire ababazaala ababayamba okukula mu byalo abantu bali eyo basulanga bazira mmere bazira kasabuni bazira bunu aye nga bazaala abaana nga abaana bali mu bibuga nga babeerabira. Olowooza ki mulembe gwonooneka oba bwavu? Abaana ebiseera ebisinga asenda okuba muganda wange Yazid n'ittimirene y'ababoni nti abaana kubula mpisa kwerabira gye baava ekyokubiri abaana abandi kwewunza bwewunze. Obeera okidi ng'eri omwana nga omuzaire yamutwala mu school fees yamusomesa yatuuka ne ku level gy'ali ngaye yatuuka yakuba ni maama oba yakuba baba we aye ng'ate naye muzaala yamutamu yamusomesa n'abandi yatuuka okulwanya n'ebigega bya muzeeyi we nga yati yamusomesa aliwe ku level indi. So kuba kubula kwa mpisa
obutere bisinga kiba butonde bwa mwana oyo nga ye yakulwanga takobwaku yaba mu character otinedo n'okusulira obuvunanyizibwa nga tine bwe kyandisaanire kubanga tubeeda obusobozi bwe tukulanga ife mostly abaana abalenzi ofuna omukazi waba nebuko ayo tobuyambye buko walabira ne family eyo ayi nga mama omwana n'omwezi n'omwaka nga tumuweereza mutwalo gwagula sukaali oba okumukyalirako aba babawo so nze nja kibesingira nti ku buseefu bwampisa bwa baana abamu kubanga twena twazaalibwa tuli baana eri abatuzaala. Okay. Bambi tuyanziza oyo ni mukulu Ismail Taipak watuliko wendogera wano omukolo gw'ogabira abantu emmere n'ebintu ebindi ebalese kuli kujja maiso era katubalage kuku asubira kameramani wange ida kubalaga ne emotoka lero daidye ningi era nga woli kubona bambi bili kujja maiso bali kuwa abantu abendawulo bambi baje baliye kuku ngawe mbako bayire mulimu omutyere mulimu bwito mulimu obunu so bintu bingino era nga mulimu n'engano ndidi nti engano ene edakuyamba kuko abantu bona bakube kuko akachapati abaliye kuko iwoli eyo osobola okulowooza nti ebintu bino bitono ino ayi tulina abantu nga amaane wichi nga talire ku chapati tulina abantu nga ali ivanga lizamu muno tibyagayaga so kyova oba oli awo abategeike bambi bakoze kinene okuboneka nga batamu ebintu bino biyambe kuko abantu obwito abaira afuse bwito nga ali expensive omukaire ebintu bino bakuwoire ebyokolesa wako ebyokulya embere ebeireti anadamu kaseera kano nga tujja mukusiba era bijja kuyamba bitya byerambi ate era mbaire nga nziraga ensuubirira kale mbaire nziraga ensuubirira kufuna kagano oba binawaawo tunakola tutya titwidi katonda mwena gyatugabirire alhamdulillah nga yebale tugabirira so embere toweeri abantu bali gano bali kufuna ku bintu era nga wemba kubye kitongole kya Mountain Peak bambi ne kibaletere muzeyi bava kuku ebintu bino ndi kubona kilo ya sukali kilo 5 edomutyere akawunga ebidandali engano bwito omunu ebintu bino nga bingi tibi kunalaze jakubirya mulundi mulala mbwene bintu bino bingi bwito mungi toyiwe tobome mu bubome tekisoboka so tukobera kukwaka embeda eberetya nadamu byenfuna emmere waka nfuna saawa emmere tulina ntono ate tuli kujja mu kisiibo iwe ofiirirewa namusana namusana okola ki ekikuyamba okubaawo kufuna ekyokulya waka kubeesaawo abantu musaada mulimi olima biki duma mogo boli tutyo mulimi kida kitya nti weno obeire ozirambere oli mubeeta saawa eno ebizirayo duma titwafuna bulungi so biti bino oli kujja kubirya muona kuimaka bino tidi birimu oli bibona bibino iwe oli kubinkobera tumulimu kino ayezembe yetidi okay so bambi oni muzeyi amena goni wani muzeyi Yazid kale mami tajja bintu bino tulikwenda kukwongera bintu oli kujja bujje wotusanisa tukuwongera salamu alaikum wa alaikum salamu rahmatullahi wa barakatuh tukwongera bino bikumala munongere tebimala kuba ovuirirewa ndi buluba ndi nakigo kuba tyesobola ndi mukazi na mwandu otegeeza ki wokoba tewesobola okubutesobola n'okubula ng'ozira mulimo gwokola eri abakazi abaidye ano nga bakambo baidye mu gurupu y'abanobe ati y'abanobe kyo tekindi abasaada babanoba tebabaga buyambi mbafa kubaleera abende so bona baidye ekitongole kibayambe so iwe toli mu gurupu eno nze siri mu gurupu eyo lwakuba nti nina mwandu omusaada yanfaaku yandekera abaana ate nzira mulimu nenda abaana bange basome so mungemeraku abaana bange nibasoma zona nsanuka olina abaana bameka nina abaana 7 ebyensoma bye batuukawa wolirowooza nti oba oli awo bakulemereire abaana obundi ali mu senior 4 obundi bankangira senior 1 babiri balongo baba wazirayo hali wako baba waibwe yafaira niwe baba niwe mama yesebo
mami ngati byangu so lukwenda abantu bakuyambe abantu banambe bangemere ku abaana bange zena batoke ku emberi biroto ki byolina byeri abaana bo nti oba oli awasoma nendo mfune ku omwana ali ati bye wegomba zena nendo omwana nga asome ku atuke ku university abe ku lawyer abe ku doctor abe ku omusomesa nebiroto byange baba byenenda iwe okoma mukyakumeka ndeti asoma ku kyova nenda abaana bange basome ndala tugaita ku ndala ndala tugaita ku ndala nkobye nzeti asoma ndala tugaita ku ndala de baibiri wasoma mami okay mami tuyanziza jyo okolesa ebyo bwe binaawawo kai tuida kubakubira twire tubongere twaide mu busega tuida bagabira ebintu kali oyo bambi ni mami wagubira ndatuogereko kwa diba mama eliyo ongere bindi. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. So embere beretya nadamu byokulya embere bairembi ino mu byokulya famire odage mere tofuna mere kale twebaza ino atugabirire alla abongere enkabi batwongere ebindi tujje tubeewo aye mami bwito mungi timubome mubome twida kekereza osobola okwenda mbu osiika olumirise ye batawaire mba ndikwenda nkeikerezeeku ntwazeeku ku ebiseera enaku buti okuva gano ojawa ndigololaka kale so tukajama ekyo tukwogera ku liba beneficiaries abantu abafuniye ebintu bino bagobi katwogere ku n'abantu